jok atas PDP kam jok penbelin Bangkok snap yano Andre biosnya oleh Pak Meneh kau presiden juga Yudling dengan pipi Ukraine sapang kitowar uneu brio hakajo kapori ubat ya kamu baik hanta paubit meno hato baklaw emle jongi baro away dipat pak dipadai hapo kapri dunia Ukraine pak baro dibrio kepadang hapo kari India didongkam banyo i ya kajinglom jiman jong ka 5 haboro kawai kari India Andre presiden joka Yudling jong kan pipi mene Ukraine ba hana umbet panwara ya kitowar hangne hapo kathan kejungi namar boleh balai kiting panwara to hangne kapau bakiting ba entoyoi kapam satonti lengba di YouTube Haina Kinoilam para sama akan dong kathan kejungi bangi don kam ya ka YouTube ni don kam ya internet namar ki khon sama ki jongi ki don kam maka pune puti lengba ki internet lo ki maper pan pendek ya ki jupule ki jongi badro nan jubab ya kata kawai kabau kren mene ba ka sinia mo blame don development lengba jong ka party aja sidi ngania tho ya pi baro ki development ki don ka sinia mo blame dai lengba ka party aja sidi Bapak ini Presiden Yudling jongkan pipi wong ba hakatan riviang Kremlin menyar development Henry di development barok ke surok kebasna surok kendau samenyar daya ke pojok bawiting batlo hanya tuipi sansnya maka jumlah emale jauh panah jibur ulang air kawai kali development dengan yatho yapi akas nong mau berngan ulang air kajikop ke amaun kadai hendriulat tengka hendri siang ya utau putbat banong utau nong moyang jongi nanga dan tiga ong play dengan simbia panah kita kali kajing ong jong presiden jong KNPP mene kolomba kadai katinya sa alam bakra bat meneru lakan tho akabede bahana wemle jungi bulet saka sorkar nga suju baptang kate lada wemle jung di MLA juga KNPP armut lada kimle saka sorkar KNPP kamla ban tho be sorkar adu menta lada wemle jungi aku jopi umlet panesno sorkar KNPP kamla ban tho be sorkar kata kadai kajing klan kata kali kisi sawa jong kaya piti basawa nama sundut sawa hapodeli kata nama klan kaya piti dimha berperskan ni kasorkar dena kata ko paipa dena kata ko paipa hak ide kisong kita fer mentah kisi ken mau ko paipa pe nga kom kon samla jong kadong kasan nga hapan yang ban halah kade kapor ban pensai ban jubak ya kate di pok jogi ngasuang tang kate sibun ba kipai ba badang hakane kadong kathan ka jungi henry kilong yalam ki jogi mensua diong ba baro ki development kade na ka party ka jogi ngasuang kumne tang kowe ha baro tan snem isna ya ka surok kas kamoy dipenpoi tang hantia po wan sur ka badan ha po waling do tang kata kenang bensuk ilidar MPP ban tiap hantai nama boleh hakati juga banget hakati leran banget hakati laran jong kadang kathan MLA jongi usdaman sinabiang ya kasurok hadu moy kata kadai kata kilometer pandai kadi pok ahmad jong pi upada badro haki korosan snem gila penjob ya UMLA jongi umpat ong ke une UNPP une WHSPP lane udai ukongres handrai UMLA jongi ukjoblot nama ba udai UMLA jong ka lai po sau mau sur constituency handrai ni blot ukon sama jong NPP mene waba ngasi juga biaki bapet hakapor long MLA jong hakapor ki penjob MLA naga parti MPP kalong baka jubab tangkan ikawi hasil rapiong kuno baro
babot yang kita nak kalis di bondon nak kalis ngim ai development kalau sosial media dia nak kata tahu kau kiparas sama ni down kalau way nak kabenta kajat benreu handrai kose naik kok snap yano reno ndai ndapi la yalampan kosnet niru minang namar omdai tama pi ba ijat benreu kamtam kai kas PDP menta la ijat benreu sanko santi kisna ndai kapatian PDP kalami meno sakawai ngakwa panjubab sakawai hangne sibon ba kilong kemi di konsana kan thai mentang ngakwa tangkane kawai babaro ada PE yala kajong katendai kawai ka parti ke kuano pan kini napi kilong kemi ba pinyo e kajat jati kon ini nak kata kadau kaladai kapor ya kilong kemi ba pin pentai ka suloi jomti pan siat daune wei ka sibot ka jompi ya ka parti NPP ba pin lat nak kata ka jisa pinyo bang lat nak kata ba ki kon ki ke jongi bakin ajat api kilong kemi pentai menta kaladai kapor ladangin pentai menta yo kini di parti ka menta tin knyot ya pi kilong kemi ban penne pensa ya ka donglen jogariti ubri nyau trap ba kimen bare galon bangin sa dalele ruam ban ajat sekisinrang handai di penne pensa ya ka jat kaskong hala imei ba ka pikwan padaya kata atau kilong kemi pikwa ba ka jat jompi kan lanyo se kilong pa lada penpai ke suloi jompi ya parti penduduk jat bentuk ya kanoring ke jompi penpai menta bak nyon bet ya ke budam persa kedor jongsi kenta Kopapa baik kenau mene kandidat jong ke parti NPP wong ba kaitas PDP kadai kata ke parti super level hamrai kopapa lada ubari petrodio ke mele ujongau jongpi ukremuan bani sene yang apa dia pi menta ke parti NPP menta kalau kenyoblot ya ke belakang ni jong pa ba kiri-kiri ya na kadau pamensua kami na kami ke kentin high level atau umdai nak NPP kentin high level atau umdai kami nak kapor ke NPP ko pa akan kapor ke jubab PDP baka jingwan ka jingjok da ka jingi jok pa ya penjak danduram ya ka parti ya ka PDP haunes nem baladet arajar pulai ba natak sisnam siteng nila penjok yau handa nila simon ki development omba ni program ka pisa omba ka parti NPP ka fram baka ka pisa NPP hoy ka pisa NPP ka dei lembagi top level surok haki surok ajin krong ya ki blok ki doyong handrai ni development jong bawana dua mele kadai ketinya fight jongu apo assembly pada kata kadau ngayo siau ya kata kajing ruai ke jongki badang la ubit ban ya kaba nilai siau basta ko kipat ba ku bai ki kon samla ki bai ki baton jong kadong katan ni dai ban kenmau ya kini kajing ruai ke jongu kama kabit yang ban ki basta ko kipat ba bai baton na jinglong jong wemele ke jongi wilayah sak sibon hangte apa assembly badro hak jinglong wemele ke jongu hak por santai mencuat nyoi tang bak boy ke sikrat ko angka situ ta assembly handai baru santai handai wemele jongi wilayah sak sibon ya ke jinge dong katan ke jongi ketang kini ki kentin kublai sibon kublai syajaru kublai housing kublai sibon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn